Koji je trenutno vaš najveći izazov u ljubavi? Pitala sam vas prije nekoliko dana u anketi. Hvala na sudjelovanju, pripremila sam vam odgovor, novu anketu, nova pitanja i jedan osvrt i prijedlog. Ponuđeni su bili sljedeći odgovori. 72% vas je reklo da je samo taj što nemate ljubavnog partnera. 5% vas je odgovorilo da je vaš izazov taj što nemate partnerske vještine. 10% mislite da niste dovoljno šta god, nešto niste dovoljno. I 13% mislite da zapravo nema dovoljno dobrih partnera za vas. Prvo, 72% sudionika u anketi, vi ćete dobiti odgovor u obliku ankete. 5% ljudi koji ste rekli da nemate dovoljno dobro razvijene partnerske vještine, pretpostavljam da neki od vas jeste na početku nekih veza ili odnosa ili jeste možda čak i neki u braku pa ste zaključili da nemate dovoljno dobre partnerske vještine. Moram vam reći da je vaš izazov vrlo lako rješiv zato jer se partnerske vještine mogu naučiti i uvježbati, a najlakše kad imate s kime kad ste u paru. Ako niste u paru, normalno da nemate partnerske vještine, da niste na to spremni, spremnost se stječe putem. Tako da, uglavnom, vi ste zapravo, znači svih 5% ste idealni za moj individualni program Zrela veza 1 na 1, gdje se to fantastično rješava. Ne znam zašto se još niste javili da bi popričali o tome. Zato će vam biti ispod u opisu videa link gdje možete izabrati termin i rezervirati razgovor sa mnom. Vi koji mislite da niste dovoljno, što god dovoljno, zapravo iza toga se vrlo vjerojatno krije uvjerenje da se ljubav treba zavrijediti. Samo vas želim podsjetiti da niste dobili ljubav, zavrijedili ljubav, doslovce kao pravo po rođenju, jer ne bi bili ovdje da niste voljeni na ovome svijetu, u ovome trenutku. Znači, da niste sve to vrijedni ljubavi, ne bi bili ovdje. Pa vas podsjećam, očito ste se samo zaboravili, vrijedni ste ljubavi. U redu bi bilo da se počnete u skladu s time ponašati. I vaš izazov je rješiv. Vi koji mislite da nema dovoljno dobrih osoba za vas, 13% vas je, najčešće se iza toga krije zapravo perfekcionizam, a perfekcionizam je stid. Stid da se nećete moći povezati, da nećete biti prihvaćeni. Znači, ako je stid, strah od nepovezanosti, a i onako ste sami, i onako nemate trenutno partnera, znači da nemate što izgubiti ako stvarate nova iskustva. Sada ću se obratiti 72% sudionika u anketi koji ste rekli da je vaš problem samo to što nemate ljubavnog partnera. I vas ću podijeliti zapravo u nekoliko skupina, odnosno u dvije glavne grupe, na onu koja je aktivna i traži partnera i na onu koja je neaktivna i ništa ne poduzima po tom pitanju. Dakle, ovako vam je nova anketa. Ne znate što ćete pa ne poduzimate ništa. To je prva opcija i to je do sada već 14% ljudi odgovorilo da je to njihov odgovor. Znači, 43% čak vas odgovorilo je da zapravo na to što nemate partnera odgovarate sa ovim riječima: odustali ste, ne poduzimate ništa. Onda 14% vas je reklo čekate da se samo desi, ne poduzimate ništa. I sada i 29% vas je reklo da se bavi aktivnim stvaranjem novih poznanstava. Svi vi koji ste rekli da ne poduzimate ništa, iz kojeg god razloga. Prvo, kako to da ste onda na kanalu koji se zove Zrela veza i bavi se time da spaja ljude, da ljudima pomogne da prestanu zanemarivati svoje osnovne potrebe za ljubavlju i povezivanjem. Znači, pošto ste ovdje,
znači da je ovo vaša tema i da zapravo niste odustali od nje. To je prvi dokaz da zapravo imate neki unutarnji konflikt, jer kažete ne, odustali ste, ne poduzimate ništa, a zapravo ste ovdje gdje se zbiva sve, gdje stvaramo nove parove. To je kao da sjedite u autu, stiskate kočnicu, ne želite se voziti, a druga noga sama stiska gas. Vi se zapravo ukapate, osjećaj je vrlo nelagodan. Zato bi bilo dobro da preispitate te svoje misli, odnosno vjerovanja što vi to mislite, da iz kojeg razloga mislite da ne bi bilo dobro da ste aktivni u ljubavi. Pa za vas evo par pitanja koje će vam u tome pomoći. Znači, koje bi ljude izgubili kada bi sada u svoj život doveli ljubavno partnerstvo? Kome to ne bi bilo drago? Zatim, možda se izbjegavate susresti sa svojom tamnom stranom, sa nekim svojim strahovima, sa nekim svojim izazovima koje još onako gurate sa strane, ne još sad, to ću jednom drugi puta. Kad ulazimo u ljubavni odnos, sve te stvari isplivaju jako brzo van i trebamo se s njima pozabaviti. I jeste li u stvari spremni za ranjivost bez koje nema povezivanja u ljubavnom odnosu? Ta 3 pitanja će vam stvarno biti korisna ukoliko si date iskrene odgovore na njih, pozabavite se doista s time. A vi koji se aktivno bavite stvaranjem novih poznanstava, gotovo 1/3 vas izgleda, znači htjela bi vas pitati da li uvijek na isti način upoznajete nove ljude cijeli svoj život ili istražujete novi način, neke nove načine, nove mogućnosti. Znate li na koji način vam ja u tome mogu pomoći? Znači, moja usluga posredovanja i dating asistencije izgleda tako da tražim za vas, znači nemam bazu podataka nikakvu, nego tražim za vas kompatibilne partnere, onda vas upoznajem s njima u video pozivu i onda dobijete, odnosno uzmete si vremena upoznati se s tom jednom osobom. Ako vam se sviđa kako se osjećate u komunikaciji s njom, naravno da to nećete mijenjati. Ako se nećete dobro osjećati i neće se to razvijati dalje, onda jednostavno idemo dalje i tako u krug par mjeseci i na taj način dolazim zapravo dolazimo zajedno do dovoljno dobrog ljubavnog partnera za vas. Savršen ne postoji. U opisu videa vam ostavljam mogućnost izabrati i rezervirati termin za razgovor sa mnom u kojem ćemo zajedno proći što je to vaš cilj, što vi to želite, kako se trenutno osjećate na tom putu, koje su vam opcije i kako možete u stvari možda krenuti ovaj puta drugačije i doći do ispunjenja cilja u narednih par mjeseci. Ako mislite da za vas nema dovoljno dobrog partnera, to sam zaboravila reći, pitajte se ovo. Je li moguće da ne postoji na ovom svijetu osoba koja vam je dovoljno slična da vam može biti dovoljno dobar partner? Mi smo svi povezani nego što mislimo, slični nego što mislimo. Važno je samo otpustiti očekivanja da za vas dobar partner mora doći isključivo u nekom određenom formatu i da se sve mora odvijati na neki određen način. I sad sam se sjetila što mi je neki dan rekao jedan moj klijent kojem pružam takvu uslugu, da najveća stvar koju je zapravo otkrio u tom procesu koji smo prošli je ta da zrela veza zapravo nije ono što je on mislio da jeste, nego je nešto sasvim drugo. I ovo često muškarci mislite, da je važno upoznati ženu, udvarati joj, povezati je, da tako kažemo osvojiti je i to je to. Ne, važno je jako puno razgovarati, voditi duboke razgovore, ne bježati od emocija i biti spremni na ranjivost po svaku cijenu. Jer samo tako se možemo povezivati. Ako
to ne učinimo, onda propuštamo priliku za pravo povezivanje, za duboki emocionalni odnos, za jednu pravu zrelu vezu. Hvala što ste ovo odslušali do kraja. Ispod u opisu videa čekam rezervacije za razgovor gdje ćemo popričati o ovoj temi, naročito ako spadate u onu grupu ljudi koja jeste aktivna na romantičnom planu, želi upoznavati nove ljude, a isto tako ako ste negdje čak i onih 5% koji samo misli da nemaju razvijene partnerske vještine, ajmo popričati i o tome. I gdje god da se nalazite u ovoj anketi, i ako niste aktivni, ovdje ste, već samim time ste aktivni. Ovo je vaša tema. Zrela veza. Vidimo se.